Wong ganteng sapa arane? Bawa lagu Tony jawab. Teh Yanti mantan majikan yang punya lagu. Ho, 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 ho. Ayo. Sapa arane manis pisan senyume, aduh dekok pipine gawe kelingan bae, sedep temen sampeyan di sawange. Ketemu nembe sepisan terus-terusan, lawas uri dewe kan pengen duwe demenan, kaberan teman ketemu sampeyan. Wong ganteng sapa arane? Teh Yanti, mangga Teh Yanti sayang. Bujare kono pengennya sapa arane? Ya lakine kita lah, boleh siapa? Mang Dode. Akan kula jatuh cinta di pandangan pertama, hati rasanya bahagia, ibarat kaya HP sing wis lobet baterene, kakak sing jadi jasane. Teh Yanti sayang, aku liwat teh. Kakak kula kedangan, sudah meneblekan, pengen ngesanding loroan, awak kerasan nembrian, kenang kangen sampean, kakak sunarep sampean. Aduh kakak tersayang, kula demen sampean. Ketemu nembe sepisan, terus-terusan, lawas urip dewe kan pengen duwe demenan, kaberan teman ketemu sampeyan. Wong ganteng sapa arane? Teh Yanti mantan majikan. Terima kasih Teh Yanti. Ibu Ajat mangga disuai-suai. Bagus, Ibu Komaria. Akan kula jatuh cinta di pandangan pertama, hati rasanya bahagia, ibarat kaya HP sing wis lobet baterene, kakak sing dadi jasane. Ibu Ajak, kakak kula kedangan, sunda meneblek-blekan, pengen kesanding loroan, awak kerasan nembrian, kenang kangen sampean, kakak sunarep sampean. Aduh kakak tersayang, kula demen sampean. Ketemu nembe sepisan, kangen terus-terusan, lawas urip dewe kan pengen duwe demenan, kaberan teman ketemu sampeyan. Wong ganteng sapa arane?